дуруд ватан ва дуруд ҳамватан. Умедворам ҳама каса хуб, сиҳат, саломат, сарбаланд ва хонаобод ҳам бошед. дӯстои азизам, шав наворе карда будам дар бораи гӯем ки фавтидани Эмомалӣ Раҳмон, яъне марги Эмомалӣ Раҳмон. این چیز هم بسیار تصدیقاتی خود از داخل تاجیکستان بیرق وطن همونیم بیرق وطن از داخل تاجیکستان بگیم که تصدیق شده ایستاده است، بلکه این گپ خبر در خود داخل تاجیکستان هم وجود داره. یعنی واقعا هم امامعلی رحمان فوتیده گفته هستند، یعنی که میش در بین مردم تاجیکستان هم هست. خب باز یک دلیل و فکت دیگر برای گویم که فوتیدن امامعلی رحمان، یعنی از کار راندن شوکت بابایف، یعنی که امروز او را شوکت بابازاده کرده به دستیان، برای که در تاجیکستان باید زاده باشه. اصل شوکت بابایف بگیم که یک انسان واقعا هم دانش و سواد و رهبری را داره. چرا ما این گپ با باوری برای شما میگم؟ ما همراه شوکت بابایف بگیم که وقتی رئیس شهر چیکالس بدن، من اپراتور آواز، یعنی در بسیار جلسه، در بسیار چیزها در خود حکومت شهر چیکالس ما اپراتور آواز کار کردگی هستم. در همون زمانی که شوکت بابایف بگیم که رئیس شهر چیکالس بود، یعنی امروزه بوستان کردگی هستند، داستان کردگی هستند. خلاص پیشتره چیکالس شوکت بابایف قطعی من بسیار بگیم که اگر که با شما دروغ خدا راست باشه، اگر یک 15-20 بار بگیم که یک جای شیشتگی هستیم. خصوصا صحبت های دراز ما یک چندین بار در گلخانه شوکت بگیم که بابایف شوکت در گلخانه که در نوی کوارتال، باری نوی کوارتال چیکالس که در گلخانه داشت که از یک متخصص از خیتای آوردگی بود در اوجا، بگیم که یکی نمیدونم خیتای چی صدقه شده بود، هم تناش یاره شده بود، دکتر فیروت کردیم در اوجا. و بگیم که چندین بار در اوجا در حالتی بگیم که همون گلوشا چی کردن، در پریساتکا میکردن تازه. این گل بیزنسی گل برای آبادانی شهر بود، یعنی که این شوکت بابایف برای خودش ساختگی بود، یعنی از خودش بود. بگیم که در شهر ناحیه ها برای آبادانی و گله میفروخت. بیزنس هم رئیس شهر چیکالسکی هم بگیم که باز بیزنسی خصوصی داشت. شوکت بابایف بسیار یک آدمی بگیم که واقعا هم عالی جناب هست، بگیم و مفکوره خوب داره عموما و انسانی خوب داره، بسیار یک انسانی خوب داره. یعنی در حالت صحبت کرده شیشتن برای یک انسانی که بگیم که او یک رئیس شهر چیکالس و ما یک اپراتور آواز که در حکومت کار میکنم، یک بگیم که پسترین همون حکومت از همه پسترین بگیم وظیفه، یعنی اپراتور آواز کار کردن از همین جلسه و غیره کارها میشه و جمعیت، کنسرت، موسیقی، تشکیلات، بزم، بازی، در حالت ها ما چی کار میکنیم؟ ما همو اپرات میمونیم، آوازو را، میکروفونو را، جای شیشتو را همه را کنترل میکنیم، آوازوشو نمیسنجیم که همه میکروفونو کار میکنه نمیکنه. یعنی در همین ساحه بگیم که رهبر ما زیبا عبدالله و ما کار میکردیم در ایجا، یعنی در همین ساحه بگیم که اپراتوری. و شوکت بابایف بگیم که مهارت خوب داشت، که سواد خوب داشت. ایرا بگیم که در حال از چیکالسکی راست تکی گرفتن شوکت بابایف شوکت بابازاده کرده با دوشنبه بردن، یعنی که با نزدیک امامعلی رحمان. امامعلی رحمان هم خیلی انسان هایی که بگیم که مهارت حکومت داری و رهبری را داشت، او را میبرد. از اون جمله قای رسولزاده، از اون جمله از ولایت سوخت بگیم که ناپونچک چی داره یکم رئیس ولایت سوخت او را و غیره. این انسان هایی که بگیم که مهارت داشتن اینا را بگرفتن برد بگیم که دوشنبه، یعنی برای خودش. امروز در این کلانی نوی که باید سر قدرت بیاید، در کلانی نوی که سر قدرت بیاید، اینا اوجه در کار نیستن. اینا یعنی که از این انسان ها
بگیم که یگان فایده یگان گپ چپ دیگر نیست. یعنی این چیز نشان میده که واقعا هم امام علی رحمان بگیم که دستویدانیش دیگه دستویدوست. واقعا هم امام علی رحمان دستویدوست شدگیش نمیشه معلوم است که یک باره بگیم که یک انسانی را که خودی امام علی رحمان تعیین کرده گرفته بردن، امروز با یک دروغی که با پوراگیری یعنی متهم شد با پوراگیری نه که در جایی که این انسانو را بگیم استفاده برن یعنی که باز کار کنه همراه اینو، اما در این کلان بدگی نو می اومدگی کلان اینو خلال میرسونن. شوکت بابایف هیچ وقت بگیم که یک آدم پسکوده نیست که وضعیت که بگیره، یعنی این عادت نداشت تا نکی من میشناسم و همراهش 2 سال در یک جا ما بگیم که بدیم. یک انسانی بود که بهترین انسان بود. من هم اگر هر گاهی که خوام پیشش در آمدن یگان مشکلی نداشت. بگیم آدم را تلکت نمیکرد، از خود دور نمیکرد آدم را. خصلت خوبی یک چیز دیگر بود که هر یک چیز بگیم که فکر نظر انسان ها را برای گرفتن، یعنی این خیلی یک عادت داشت. یگان کم بودی، یگان کار حل کردن شوه، یگان برنامه شوه، یگان هر چیز شوه، فرق نداره، هر چیز دخالت به شهرداری داره. شهرداری چیکالسکی بود. از اون جمله عجیبی چیز ای بود که یعنی که فکر نظری من هم میپرسید، فکر نظری من هم میپرسید، فکر نظر دیگر انسان هم میپرسید. یعنی چی میشوم خیل، چی فکر داری در همینجا، چی گفتنی گفته، یعنی که یک بار استه یک چی میپرسید شوکت بابایف. یعنی که هم خیل عادت داشت در جلسه ها، در واخری ها و در دیگر چیزها. شوکت بابایف یک بگیم انسانی واقعا هم بگیم دوراندیش بود. یعنی نه اینکه بگیم یک انسانی که کوتاه‌اندیش واهمه انا بگیم که قطعی آدمو گپ نمیزنن، گردش پری اخرانه بگیم بعد از او اومدگی رئیس هم خیلی بدن آخه دیگه قطعی و گپ زدن نمیشه. برای درآمدی پیش رئیس 70 داد میکردی که تو که در اونجا بگیم که بدروی. در وقتی بدن شوکت بابایف اوزی که شوکت بابازاده کردیم، شوکت بابایف میگفتن، بابایف شوکت، در اون زمانی که او کار میکرد در اونجا بگیم این مشکلی های چیزا نبود. یعنی بسیار کوشش میکرد برای بگیم که آباد کردن. از همینم بگیم که مهارت همه را دیده امام علی رحمان بگیم که گرفت با روس از چیکالسکی برده از دوشنبه بود. بعد از رفتن این دیگر ما هم کار نکردیم، ما هم برآمدیم رفتیم، یعنی پای زندگی ما شدیم. برای چی؟ برای که دیگر انسانی هست که همراه او کار کرده میشه و انسانی هست که همراه او اصلا کار کرده نمیشه، یعنی که دیگر مشکل میشه وقتی او کار کردن. دماغ او را میبینی بابشه میگوی پشال نخرین، میگوی میبروی میره ماده نخرین در کارستوار انسان قطعی ما کار کنم. همین خیلی است. بگیم که صحبت کردن در عادی ترین انسان بود، در حالت صحبت کرده شیشتن عادی ترین انسان بود. نمیگفت که همین رئیس شهری تا است. من شخصا هم خیلی احساس میکردم همراه با بگیم که آقای شوکت بابایف صحبت کردن وقتی بگیم که میدیدم یا که میرفتیم گلخونهش در خواهش میکرد که رویم همونجا کم کم نگاه کنین یاردم بتین چیزا را ایسو بریم یگان چیرا میگفت که همونجا رویم و همراهش میرفتیم. یعنی او خودش خیلی ماشین قطعی میرفت، ما دیگه ماشین قطعی میرفتیم همونجا. یک چندین بار در گلخونه شیشته الهیدگی هر دومون استالچه مونده. گفتیم اون گپو رئیس قطعی چای خوردگی هستیم همونجا، چای کاوت کرده بگیم که صحبت میکردیم. بهترین انسان است، واقعا هم بهترین انسان است. من همچون انسانیش هم میگم اگه من قطعی در کابینت کار کردگی نیستم که من بگم که میگیره پول یا کی نمیگیره، نه که طرف انسانی خوب داره، یعنی کت دماغی نداره، نوک بینی قطعی گپ زدن نداره. یعنی گپ میزنی ترا پریویواد نکرده گوش کرده بگیم که همه فکری ترا گوش میکنه، گپی ترا گوش میکنه. بگیم همراه بسیار یک انسان برین است، یک انسانی عادی برین، خیلی کتگی نداره در زندگیش. من میدیدگی چیزی من اما 2 سالی که دیدگی هستم همین احوال بود. بعد از دوشنبه رفتن گفتم اما با آخرینیت نکرده باشه، نه که بسیار انسانی بگیم که زور بود. انا اینم
нишонаи ҳаст ки уже бигем яъне аз суғд будагӣ инсонҳое ки қатъи Эмомалӣ бидан яъне ина тоза карда истоданд ва ҳамроҳи гирифтани аз вазифа чанд кас ира Эмомалӣ Раҳмон нагирифтагӣ аст. Эмомалӣ Раҳмон уже ҷони рӯжи худо гирифтагӣ аст. ӯ дига ҳеҷ кара гирифта, ҳеҷ кара таъин карда наметавонад. ана ина тоза карда истоданд Ятимов, Рамазон Раҳимзода ва бигем ки Рустами Эмомалӣ. оли номаълум аст Рустами Эмомалӣ куҷо ҳаст? Хай майли Эмомалӣ ку мурдааст, Рустами Эмомалӣ зиндааст ку? Ақаллан биброя, як бор бигем ки ба мардум гап зана, як садоша бирора. ҳам хел нест? бале, ҳамин хомӯшии ҳукумат ва атмен кардани консертҳо бигем ва ғайра чизҳое ки шида истодааст дар Тоҷикистон, бисёр тишина, хомӯшӣ, ҳама хаб буданаш. Аммо ин гапи хабар дар хudi Тоҷикистон ҳам мишмиш ҳаст ки мисол мурдааст ва чандин инсонҳо акма иҷа наметавонам бигем навиштаҳои ӯра ё бигем рақамҳои ӯра бигем ки бирорам, не ки аммо бигем бисёр навишта дар Тоҷикистон тақрибан як 25-26 нафар, қариб таи 30 нафар да одам навишт, ҳолиам навишта истодан. ҳолиам як таи SMS дига омадагӣ аст. Бародар бигем ки ҳамин хел гап хабар мо ай Тоҷикистон шинавидем, мо дар Тоҷикистон ҳастем. ҳамин хел бисёр бигем ки як бора як мисли ки як деги ҷӯшида истодагӣ як бора намеҷӯша ку, мегӯи о газ мурдааст, о алов хомӯш шидааст, алов бидозад таш мегӯи ку. Айнан ҳамин ҳозира ситуатсия Тоҷикистон мега ҳамин хел шид. Я рақс, бозӣ, вақт, ҷағ, ҳамин одамо телевизорҳо, ҷумбон, консертҳо, ҳаҷвҳо, дига бидав, армияҳо, мо қирғизора мезанем, ита мекунем, ҳамин воимаҳо мега ку яки хомӯш шидагиян ҳозир. ҳам хел тишина шидагиян. ҳамин 2 рӯзи охир мега тишина аст. ҳамаамита хомӯш, хаб. Нест ягон гап хабар. Просто айном ямун чиз навишта истодан, ахбор мега айномуш мега ки ики шиду дигар шид, не ки ҳичи нест мегам, тишина. Хаб дам ҳам кадрои кӯҳнаро нишон додестанд. Кадри нав сёмка кардаги чизҳо нест. Надида истодан мардум. ва аз тамоми аз Хатлон саркардагӣ бигем то Бадахшону то Суғд, яъне ин гап тақсим шидагӣ аст ки мишмиш ҳаст. бобо мурдааст, яъне ки ӯра бобо мегуфтиям бо бобомон мурдааст. ҳамин гап рост боша, ҳамин мишмиш ҳаст. ана ки ҳамин бобо нест, карочи бобо даствидоз шидагӣ аст аи дунё. ҳамин чиза меган ҳаст. ва ин далелҳое ки бигем ки мардумҳоро айкор гирифта истодан як бора. имрӯз пага бигем ки Қоҳир Расулзодарам мегиран аз вазифа, яъне аз уҷа мегиран, як тарафа мекунан. имрӯз пага унав пончики ки дорем ку ятай дига ӯрам дафт мекунан. Хулас иҷа ягон нав, яъне чизҳои нав агар наёран, кадрои нав омада монанд. Не ки таклифи ма, пешниҳоди ма чи аст? Ман шав дар бораи гур кардани Эмомалӣ гуфтам, ҳамхел аст, яъне ки бояд мо почестию гур кунем. воқеан ҳам он чизе ки ӯ мехост дар зиндагиш ва боқимонда ҳаёти худша дар ҳамин кор масраф кард, яъне боз ҳам вақти прашални қатъи бигем Эмомалӣ, яъне ки ҳамин хел бояд прашатса кунем, яъне ҳар шаҳр ноҳия бурда тобути ӯра монда, музика монда, дар гирдаш бигем ки духтарора бигем бирақсан, яъне бачаву духтаро бояд мардуми Тоҷикистон дар гирди тобути ӯ бирақса, барое ки ӯ инсон ҳамин ҳаёт ва ҳамин мақсад қатъи ҳукумата 30 сол управлят кард. Яъне ки имрӯз охирон рӯзи ӯра мо бояд мотам накунем, бояд тӯй кунем. Тӯй, яъне ки он чизе ки ӯ мехост ҳамон хел карда бурда гур кунем. ҳамаи шаҳр ноҳияҳода барен, монен тобуча дар плошадаш, консерт организоват кунен, духтаро дар гирдаш бирақсан, бачаву духтаро, баъд охирон барен гур кунен. ҷои гур карданшам ман бигем ки воқеан тавсия медодам дар байни ҳамон
спорни территорияи Қирғизистону Тоҷикистон спорни территория аст ку байни Қирғизистону Тоҷикистон ки аз пишти ин инсон ба рақс дода шида ҳамун масъаларо ҳал кардагӣ нест. барем дар ҳамуҷа гур кунем, яъне дар ҳамун мобайн бигем ки ҳамун байни ҳамун границаи бигем ки ни туда ни суда аст ку ҳамун замин ана ҳамуҷа Эмомалиро бигем ки гур кунем ака бигем ки бародар дар зиндагӣ накадай кӯта дар мурданат бикакин ҳамиҷара тақсим кун. инами баъд ҳамун рӯз мо границара мемонем бигӯям ки граница айки ҷо ҷудо мешава мегӯям айҷоя қабристони Эмомалӣ қабри Эмомалӣ اون طرفش قرقیزستان این طرفش تاجیکستان. یعنی که ما آنها خیلی باید گرانچه را معین کنیم نباشه این گرانچه را ما معین کردن ما با پرابلم هم میشه. انا دوستای عزیز واقعا هم بگیم که مردن یک از خنده نیست. نگی پدنالات این پدنالات ای پشتی پدنالات کو میدونین چند آدمو مرد رفت، چند زنکا مرد رفت، چند کودکا مردن رفتن، میدونین اینا با عقل راست نمیگرفتگی چیزها شیدگی هست. چقدر انسانو را در زندان کشتن، چقدر آدمو را بگیم که تهمت قطعی کشتن، همه را بگیم که از بین بردن برای فقط آنه که همین رقص بازی همه وقت برای ایو فراوان باشه. برای همو فراوان بودن رقص بازی در آخرم من تکلیف میکردم که همتون آیت قرآن در حق یگان تا نخونین برای که انسان الرژی داشت از این چیزها. شما میتونین که در حقش دت موسیقی مونده رقص کنین، دت موسیقی میمونین رقص میکنین، میگن همین رقص بخشیدم برو اوروی Emomali Rahmon در آخر در آخر کو خیلی اگر که مثال هفت موزیکا در رقص کنین همین کدام چند قدر جلانی دارین او موزیکا را مونین رقص کنین، مثال دو موزیکا سه موزیکا چهار موزیکا مونین رقص کنین. در آخر بعد بگه که بخشیدم همین رقص را در روی Emomali Rahmon میخوام بگم که یک رقص ببخشین در حقش، بگیم که بعد تو خیلی چیشه میشه کرده یگان چی نداره. مثلا آدما جمعگی میتنه شنبگی جمعگی میتن چیل میتن در این روزای جمعگی و چیلی بگیم که یک رقص کلان ارگانیزوات کردن در تاجیکستان در حق امامعلی رحمان تا که روح و ارواح او در دنیا آرام خوروه، یعنی که آن چیزی که او میخواست باید ما در حق او همیشه بگیم که بکنیم. یعنی که همه وقت در سالشم در جمع کردن دسترخوانشم یعنی در این چیزها بگیم که رقص بازی میکنیم و همه که بگیم تو خیلی همون خیلی است در حق گذشتگان هزار ساله ها دعا کنی، بگیم که یک انسانی مسلمان در هزار ساله ها دعا کنی داد میره و در حقش شما میتونین هزار ساله ها هر یک رقصی که میکنین در حق امامعلی در آخر ببخشینش، بگیم که بخشیدیم همین رقص در روح اورای امامعلی رحمان. انا بگیم که دیگر همون قطعی سوز میشه. یعنی که هر انسان هر حیات در حیات هر چی که میخواست در عاقبت آیندن در حقش همین کار کردن بگیم که درست است، روا هست. برای چی؟ برای که او هیچ وقت یک بار یک آزمونی بگیم که تلاوت های قرآن، آزمونی صدای قرآن، یعنی که بهترین صدا کی داره، بهترین تلاوت کی میکنه همشون مسلمان، یعنی این آزمون یا که بگیم که این چیزها را از بین بگیم که برده بود. کلن автомат در دستش زیدی بگیم که مسلمانی یعنی زیدی دین جنگ میکردی بودن. برای همو در حقی قرآن خوندن، آیت خوندن، تلاوت کردن توغری نمیگیرن، واقعا توغری نمیگیرن. برای که انسان از این چیزا الرژی داشت، توغری بفهمین این آدم الرژی داشت از این چیزا. نشوه که در وقت مردنش ناحرمتی کرده قفاش قرآن بخونه ناحرمتی نکنین در قفاش قرآن نخونه. من شخصا ناحرمتی نمیکنم. برای چی؟ برای که کک نکک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بود
من کوشش میکنم که در حق همین انسان ناحرمتی نکنم. هر وقتی که اگر یاد کردم در حقش بگم که یه رکعت رقص میکنم میبخشم، یا موسیقی را میمونم یا موسیقی را رقص میکنم، در آخر میگم بخشید در روی ابروی امام رحمان میگم نه بگیم که تمام بخشمش یک رقصه تمام. باقی هموطنای عزیزم شما نگاه کنین چند آدم را از کار میگیرن، چند آدمایی که واقعا امام علی در نزدیک بدن. امشب روز رستم اپراولیت داره، رستم اوجه اچیسکا در گذشتگی است و این چیزا میخواستن امام علی رحمان همراه فرزندش رستم دکسا اچیسکا کنن، بعد از گذراندن رستم آهسته آهسته اینا را اچیسکا کنه. اما بگیم که امام علی رحمان با این مقصد مرام نرسید بیچاره، بگیم که بر وقتتر مرده موند. به هر حال حاضر رستم دستروچ نه کارا سر کردگی است، باید اچیسکا کنه، توزه کنه، کماندایی که همون لازمی است که کار میکنه امروی رستم پچینیت میکنه رستم ده، یعنی همین چیز باید مونه. و باقی موندگی بگیم که خیر رسول زاده سروزیر و بگیم که نه اوجه گرفتن، نه شوکت بابایفا گرفتن. خیر رسول زاده هم یک انسانی واقعا هم باسواد است، بگیم که با مفکوره هست، با تفکر است، این هم میگیرن. خلاص همه اینا را بگیم که استاد چیکار میکنن، یعنی همه یک ماه مهلت، یعنی یک ماه همین اینا را همش توزیع میکنن. شما فردا باز فردا نگاه کنین کیها را میگیرن از وظیفه و هر انسانی را که میگرفتن از وظیفه بدونین که او انسان پمیخ با بگیم که حکومتداری رستم هست، یعنی که کلان نو بگیم میشود در کلان نو او انسان ها اوجه پمیخ هستند. اینا را همش دستراچ بگیم که از کار میگیرن با گوناگون چیزها، ولی امکانی یعنی задержка هم داره، اینا را امکانی زندان هم داره، نه اینکه اینا را پروست از کار بگیرن و بعد بگن که برای بعد یک اپوزیسیا تشکیل شود یا برای در اپوزیسیا خوش شود بعد همین کمبودی ها را همش بگو. نه اینا البته که از تاجیکستان برآمده نمیتونن، در این حال اینا در زنجیر هستن، قرار دارن در زنجیر. اینا را میگیره و بگیم که اینا را امروز پگه زندان هم میکنه. یعنی گرفتن شوکت بابایف با یک تهمتی بگیم وضعیتکا، این معنای را نداره که شوکت بابایف پروست گرفتن با وضعیتکا، نه، یعنی این وضعیتکا ولی دلش دوام داره، این را زندان میکنن یا زندان میشون همش. کدام میره که خیر رسول زاده را ای کار بگیرن بدون زندان میشوه. انا بگیم که شوکت بابایف اوجه زندان میشوه، اونا نقلیات ترانسپورت هواپیما و زمین پیما همه بگیم که زندان میشوند. اینا کنکریت نه همش بگیم که زندان میشوند. یگان تای اینا یعنی که در بیرون در آزادی نمیگردن. برای چی؟ برای که اینا بسیار کمبودی ها و بگیم که پلوس مینوس های ساختار و داخلی را و بیرونی را بسیارتر میدونن، معلومات دارن. برای هموطنان عزیز یعنی این چیز دا شما تیار باشین، باید ما تیار باشیم انقلاب دا تیار باشیم. یعنی چشممون نپوشیم گفتی هم گپا میلیون گیس کده بیستیم در همی جوه تا که رستم خیلی جا بجا کنه، بعد بگیم خیلی دستی ما چی میگیم گیرفتن آقی رستم اون گیرفتن و گفتن نشینه میکاره کرده. یعنی که این چیز نباید بخشنده باشه برای من تا شخصا انسانی که دوا از سیاست و دوا از حکومت و حکومتداری داریم، نباید این چیز بگیم که باعث خاموشی و باعث بخشیدن باشه. البته که ایرا نه خلق دیگه ما را میبخشه نه شخصا دیگه خودمون میبخشیم. امروز هم روز اومده است که دیگر در سیاست بازم پیشتر، یعنی درونتر، یعنی داخل رفتن، حرکت کردن و مخلص و طرفداران ما، طرفداران آزادی تاجیکستان، طرفدارانی که هستند که میخواهند تاجیکستان آباد و آزاد باشن، امروز یعنی که همون واقعا هم دست و شما بگیم که نزدیک اومدگی است، یعنی وقتش رسیدگی است. افسوس میگم که من در تاجیکستان نیستم. من یک اشتباه خدمت همه وقت با گردن میگیرم، یک اشتباهی که همین یک باره بگیم که آشکار زده برآمدن
ба кала мегирем. Барои чӣ? Барои он ки ман агар дар дохили Тоҷикистон мебудам, гашта мерафтам, абрад надарам, операторин ва ғайра ҷойҳо кор мекардам, бигем оҳиста оҳиста. ман бисёр маълумот, бисёр чизҳоро аз ӯ дохил бигем ки мегирифтам. Барои ман бозам дар мубориза бигем ки осонтар мебуд. Аммо берун биромадагиам як тарафаш бигем ки хуб шид. яъне таҷрибаи сиёсии ҷаҳонӣ бигем ки дар конферансҳои байналмилалӣ ширкат кардан ба бисёри инсонҳо шинос шидан ва таҷрибаи онҳоро бигем ки яъне таҷрибаи сиёсии онҳоро омӯхтан ва тарзи гуфтани сухан дар сиёсат бигем ки яъне омӯхтан бисёр чизҳоро омӯхтам. И барои ман як бигем як институти бузурге шид ки дар тӯли қариби 7 сол мешавад дар сиёсат, дар рақобат бигем ки ҳам тарзи рақобаткуниро омӯхтан, яъне бо шумо хитонам медонем фарқ дошт мисол соли пеш ай солҳои ҳозир ки мо мисол солҳои пеш дар рақобат бисёр бигем ки як нофаҳм будем ва ҳозир бигем ки хеле дурусттар мефаҳмем. ҳолиам олӣ нест, аммо аз соли пеш нигоҳ карда бигем ки боз ҳам дурусттар дар ин роҳ бигем ки маълумот ва рақобати дуруст дорем. танҳо Эмомалӣ Раҳмон дар ин 7 соли рақобати мо одамгариро ёд нагирифт, рақобатро ёд нагирифт ки рақобат ба куштан қатл нест, рақобат ба бигем ки майдон гап задан, даказад кардан, фак кардан, хита сафед кардан аст. яъне майдони рақобат мисли як майдони суд аст. яъне тарафи ҷабрдида ҳаст, тарафи бигем ки давокунанда ҳаст ва бигем ки бояд анам хел рақобат кунӣ. Адолат яъне ки ҳукмбирор ин мардум аст. адолата қабул мекардагӣ ин мардум аст. ҳукма мебурора ки ҳамон инсон гунаҳгор аст ё ки ногуноҳ аст. яъне дар ҷои судя, суд иҷа мардум аст. мардум бояд адолата бурора. аммо Эмомалӣ Раҳмон ин чиза нафаҳмид, нафаҳмида мурд рафт. мурд рафт, не ки нафаҳмид ки бояд сиёсат рақобат дорад. сиёсат рақобати солим бояд дошта бошад. он чизе ки рақобат надорад дигар он чиз мурдагӣ чиз аст. яъне имрӯз дигар Эмомалӣ Раҳмон ту рақобат надорӣ. барои чӣ? Барои ки уҷа ту мурдӣ. тамом. дигар инро мегӯянд ки рақобати ту тамом шуд, ба поён расид. тамо ай аввалам хел барои халқ мурдагӣ будӣ. барои чӣ? Барои оппозитсия мурдагӣ будӣ. барои ки рақобати солим надоштӣ. ба ҳар ҳол ҳамватанои азиз, тайёритонро бибинен. ҳар касе ки ҳастен, ана бигем ки аз ҳар тарафе ки ҳастен, бояд мо бигем патинкамонро бандоша сахт бандем ва ҳаракат кунем бигем ки тарафи ватана бигем рафтан ва ватан аз дасти аз аждаҳор ба аждаҳор бача надодан, гирифтан, рақобат кардан. имрӯз ман фикр мекунам уҷа армияам ин чиза фаҳмид. имрӯз сарбозони мо, генерал ва полисҳои мо ҳам ин чиза воқеан ҳам як чиз истодан бигира аммо буш мебурояд дигар мефаҳма ҳам воқеан ҳамчун букадестай. ҳамчунон ки ин чиз истод ин чиз воқеан ҳам имрӯз аз полис ҳам бигем ки ҳамроҳи мо уже мебуроян алоқада бигем менависанд, пинҳониам боша. яъне о эҳсос мекунанд ки воқеан як сохтори нодуруста о дастгирӣ карда омадан, то ҳамин рӯза нафаҳмиданд. имрӯз муқоиса мекунанд рафторҳои унора дар ин тӯли 30 сол ва дар ин тӯли 7 сол рафторҳои моро, гуфторҳои моро муқоиса мекунанд. мегӯянд воқеан ҳам мо Тоҷикистонро бурдем, дар як ҷо задем, дар як ҷомон задем. воқеан ҳам мо номуси миллата фурӯхтем, мо ғурури миллата фурӯхтем, мо фарҳанг ва маданияти миллимона фурӯхтем. имрӯз ин чиза дарк мекардагӣ полис дар дохили ватан ҳаст. яъне ки майдачӯйда нест, яъне вазифаҳои бозам боло доранд. о дарк карданд ки куҷо рафта истоданд. барои ҳамо худо нигаҳбонтон боша ҳамватанои азиз, қурбони чорни глазаи ҳар яктатон. падилид подписатсияро ёдотон набирорен. ҳатман дӯстои азиз, ҳатман мо кӯшиш мекунем ки то ки
баргардем ватан. мақсади мо баргаштан бар ватан аст, яъне ки на ин ки дар хориҷ мондан. шахсан мақсади ман баргаштан аст дар ватан. бигем ки ва ҳамроҳи шумо бигем барои обод кардани ватан бояд кӯшиш кунем. намонем ки далчи бачаш бирақсонамон, дар пеши бачаш бирақсему, бинозему ва иёш далши ҳукмдорӣ карда ва худошона қавӣ карда ранги оташ барин. оташам навомадаги дea зачумарени инсон ба достоста қавӣ кад 10 миллиона зачумарит кад партофт. ҳозир свежиякай бигем ки ҳар дуруғора мекунад дар ҳаққи шумо. мебирояд масҷид озод мега, мебирояд дин озод мега, мактаб созен, мактаби исломӣ созен мега. неки ҳамаш времени аст, якчанд муддат аст. баъд аз ӯ бо мегира ранги оташ барин ку абрадна симфолинтон мекуна, ҳамара маҳкам мекуна, ҳамара ку баъд намхели гуфти ҳам гапо меҷиқа. барои ҳамо дар чангак бидаги чувалчанг меган ку кирмакда баъмед нашен ки даро кирмак ҳастай бихӯрем гӯшт бидаст гуфта. не, ӯ дохили ӯ кирмак чангак дора. ӯ вақте ки қапид ку ранги моҳӣ вори путрас мекунӣ, дига биромада наметонӣ. барои ҳамо ҳамавақт ҳушёр бош. мо ҳамо одамое ҳастем ки чанд бор дар ҳамо чангакҳошон зада биромадаги одамоем, медонем. миёна маҳкам банден, тайёритона бибинен, группаҳоратона бақувват кунен. ватани моро урусҳо рафтан гирифтан, худмон дар ба дар гаштестем. ӯз бибин урус рехтагӣ ай мега ку на дар гасниса ҷо аст, на дигар ҷо. хонаро ҳам қа бардоштан, нархошона ай момент истифода бурда. ҳозир квартирам бидаги тоҷико ку хона снимат карда наметонанд. тоҷика бироварда барои пул шида уруса дироварда истода. не медонӣ намира тоҷика бироварда то ки ай ҷама пул кор кунем бисёртар гуфта, ки мо медонем дар асл агар хел нигоҳ кунем, яъне ки дар ватани мо воқеан ҳам бехона зиёд аст. ман худмам хона надорам. дар тоҷикистон квартирантам, яъне модарам дар квартира аст. хона дорам дар кӯлоб, аммо намерава модарам дар уҷа. уҷа нападат мекунанда, барое ки мо дар далбаёб зиёдан, аммо амният дар кор мекардаги. яду бо рафтан, аммо рафтан баробар сраза ба саршона 10-12 мошина омадан чӣ кардан, гуфтан ки намерем, дар кор нест, биё ҳаминҷа местем. яъне ки итари дар ман медоништагӣ бигем як доми мода агар 4 нафар хона дошта боша, ҳамн доме ки ман зиндагӣ мекунам, 4-5 нафар хонаи шахсӣ дошта боша, мондагӣ ҳама квартиранта. ҳозир ҳамаёра бихезонен урус да баймед пули қимат битен ку шумо ҳамватантона барои пул фурӯхта истодед. фардо урус 1 моҳ, 2 моҳ, 3 моҳ, 4 моҳ, 5 моҳ, максимум 1 сол места. ӯ урус мерава абрад нагашта. аммо шумо русиё мемонед, одамое ки ҳамватани худтона сир карда дар урус баймеди пули болотар қиматтар хона метам гуфта. шумо русиё мемонед. бароям коре накунед, ин кора кунед. урус дар дарини лесо хов рафтестай дар Россия, ҳичи намекунад. тоҷикистон гармтарай, сарашутен дуруни паркода хов рава. хай омадан чӣ кор кунем? ӯ моро ягон бор дар Россия бигем рӯи дист кардагӣ нестанд. ҳадиақал ассалому алайкум гуфтагӣ нестанд. фақат мо чурка будем, чурбан будем, гуфти ҳам гапо солона то 1000 тамона корчашаб карда мекиштанд. садҳо видео дорам, монам чӣ хел мекиштанд тоҷикора. нархи санго қати дар сарошон зада талпавой дар кӯчаҳо мезадан мекиштанд. мара хидма чанд бор задагиам дар уҷо талпавой 20 нафара 30 нафара. просто рафтеси ку медавам ями вехи гӯшит ку мехлапона. барои чӣ номаълум, барое ки ту сиёҳӣ, просто барои сиёҳ будан. медавам я мезана талпавой мезана. патин красовкам айпон бурдагиам. берун борон замин лой. давидан омадан талпавой, намедонам 3-4 нафар будан, 5 нафар будан, хонашон сӯза. намедонам. ҳамин давид омад, ҳамин қафом як паридай қиртиқим ҷиқид, якш омад дарум зад, гуфти ҳам гапо намедонам дига чӣ кор кунам. то ҳаҳаҳа гуфтам ки замин да ғалтонданам, 5-6 та хишру заданам. дига ман калав руа печондам ки намедонӣ чанд нафарам. я нигоҳ мекунам красовкиём диздидан бирафтиям. мехезим пойличим. ҳамудам бо кадоме ки ҳамун аю тараф омадест аба 2-3 нафар, ҳамун вағаз кард аюҷа чизе, ӯ ҳам наёмад наздик. ай ҳамуҷа вағаз кард ё гирехтан. красовки ма диздида гирехтагиян.
дар кӯча мо бурун магазин рафта наметонистем. Даъни дари магазин да талпаво иштагиан 10 нафар. Барои медонанд ки тоҷик гишна шава меям ба магазина. Ами меой сразу гирдат мекунанд. Давай купи пиво, корча нишон медоданд. Давай дай деньги, есть деньги. Купи пиво. Ҳамин аҳвол қати мо дар Россия кор мекардем. Итари набуд ки мо дар Россия озод бирем бигардему, ана ҳеҷ кай кор надошта боша. Ӯзаки имрӯз омадиян Тоҷикистони рай, шашлик, худошона ширин када гӯё ки Тоҷикистон ака гарини барои ора братский страна. Кадом братский страна? 100 сол кишта омадест, нав брат чидем ака зуртон омад. Итари накунед, мо ҳеҷ када брат нестем. Мо дорем хидмат, медонем ки да брат бошем. Мо Азарбайҷан қати братем, Туркия қати братем, Қазоқистон қати, Туркменистон, Қирғизистон, Афғонистон, Эрон. Бигем ки мо наё қати братем. Мо қати шумо чӣ братем? Чӣ братем мо қати шумо? Вообще-то бифаҳмонед мо да? Вале мо чечено қати братем. У нас религия як мекунад. Кавказо қати братем, Доғистониё қати братем, ингушо қати братем. Да моро связывать мекунад дини мо. А мо қати шумо чӣ связывать мекунад ки мо қати брат бошем просто? А иҷо гирифти гапа ки мо қати братем. Агар ман тра да як дек 100 сол буҷишонам ку намепазем я ҷоя. Вообще-то мана бегонаи на брати на дига чӣ. Ти оккупанти соли 23-24 омади ватани мара ҷазир кадаги 22-23 омади ватани мара пора кадаги ҷазир кадаги ғасб кадаги гирифтаги бобои тас. Ти насли унам предатель врагои бобои маи. Тамом ту барои мара дига ҳеҷ ка нести. И чиза сахт биқапен. Эмомали Раҳмон мегӯем ҳарчи боду бод таваккалат ба Худо рафти ай дунё. Ман мурда қати рости сар ба сар намешам. Ана ва аниқ шами биброрам факт ам далела биброрам ки ҳозир мишмишое ки аз мурдагӣ аст. Яъне ман тахминан гуфта истодам ки ҳамаи знаком мурдаи тра нишон мета. Бигем ина хеле факт бирорам ки Эмомали Раҳмон мурдагӣ аст. Ман дигар қати мурда девона нестам ки рақобат кунам. Тамом дига таваккалат ба Худо. Ҳамин рӯзи иборатам полни ту дига ай спискаи мо бигем ки ай спискаи ман дигар ай спискаи рақобат берун мешавад ва ман рақобатма давом метам. Бигем ки бо мардум яъне якҷоя шида тоза мекунем боқимондаи тра дар ватан боқимондата устоста тоза мекунем. Ҳамаша зиндон заслужит кадаги зиндона заслужит кадагиош зиндон мерава. Мегӯем ки воқеан боқиша тоза мекунем. Дигар ти барои ма тамом нести дар ин дунё. Яъне барои мурда қати мурда рақобат кардан бояд мурдан дар кор аст ки қати рақобат кунӣ. Зинда қати мурда рақобат кунад и бовар ко масқарабозӣ мешавад, сирк мешавад. Бисёр инсонон навиштанд ки Станаев ту актёр асти, ту намедонам ту артисти, ту як клоуни. Бале бародарои азиз, ман воқеан бигем табиӣ яъне ки аз санъаткор актёр ҳастам. Ира ман ҳеҷ вақт дар ягон ҷо баҷо кардагӣ нестам. Аз аввал аз якам рӯз яъне ман гуфтагӣ ҳастам бале ман як инсони табиӣ бигем ки овозхон, санъаткор, бигем ки артист, актёр ҳастам. Шӯхӣ, ҳазл бигем ки дӯст медорам, киногирӣ ва ғайра. И корода ман бисёр попиткаам кардагӣ ҳастам дар Тоҷикистон. Ира ҳеҷ ка баҷо намекунад. Аммо бигем ки актёрам инсон аст, санъаткорам инсон ҳаст. Берун аз ӯе ки хобби дора ку, берун аз ӯ аз хобби и тараф боз шояд ӯ инсон бигем ки як инсони ҷиддитарин инсон бошад берун аз хобби худаш. Ҳар як инсон як чизро дӯст медорад. Яъне берун аз ӯ як инсоне мешавад ки ҷиддитарин инсон. Яъне ин чиза факт далел бигем Доналд Трамп нишон дод. Ӯ ҳам як инсоне ки бизнесмен буд, но берун аз ӯ бо хобби бигем ки кино, театр, актёрира дошт. Яъне ки ӯ завқ, як хобби инсон аст, як кайфияти инсон ҳамуҷо аст. Марам як кайфиятам ҳамуҷо аст. Деюмин чизе ки Зеленский, Владимир Зеленский, ҳама ӯра клоун, актёр гирифт, бигем ки мировой державата, второй мировой державата на колени монд. Ҳама ӯра актёр мегуфтанд, клоун мегуфтанд. Худи Путинам он профессионал в своем деле, который он занимался, яъне ки ӯра як клоун гуфта намеёг додагиш, имрӯз худаш клоун шидагӣ на колени мондагӣ аст. Яъне артист, актёр як чизе аст ки як инсон як ҳавас дора, як
عشق داره در اون طرف، یک تصوراتی، یک معنای حیات دیگری او هست اون طرف و اصلی انسان خودش دیگر است. او چیزا بگیم که نادیده نگیره. یک انسان ارتیست شد، اکتیور شد، حجم نگار شد، یا که نمیدانم سرودخوان شد، و آدم دیگر تمام مردگی است، یا که بو آدم همون خیلی انسان است. نه، او یک هوس حیاتی او است. یک بگیم حیات انسان دو تقسیم است. یک طرفش یک هوس های خود داری و طرف دیگریش تو ریال باید زندگی کنی، انسان باشی. همین چیزا هیچ وقت فراموش نکنی. نه، یک طرف است که تو هوس های خود داری، خیلی کنیم اکتور، کینو، فیلم، سرود خوندن. یا بعضی انسان ها هست سرود خونی را دوست میداره. خیلی است. این مثال امام علی رحمان دو طرف داشته. یا طرفش رقص دوست می‌داشت، رقص میکرد. مثال گیریم همه وقت رقص دوست می‌داشت، خودش رقص میکرد. گودکاش هم بگیم پیرو پدرشان رقص دوست می‌دارن، رقص میکنن. بگیم این معنی رو نداشت که مثال امام علی رقاصه باشه. هم خیلی است. از طرف دیگرش نگاه کنیم پرزیدنت بدو. امام علی رحمان هم خیلی یک صنعتکار، صنعت دوست بود، یک ارتیست بود. او را نقل میکنن. اگر که شما او را شاید در تاریخش قدر معلومات نداشته باشین، من کمی دیگر با معلومات دارم برای که بریو بدگی انسان ها بگیم ای اولادای ما هم هستن خشته برو. یعنی در جوانیش هم یک جو کلان شدگی امام علی رحمان بگیم خشته بر ما هستن که همون دنگره یک جو کلان شدگی هن. از همون غرغره یک جو بگیم که خوندگی هن، گشتگی هن. امام علی رحمان یک انسانی بگیم که از همون مایدکیش یک رقص دوست می داشت. از هم جوانیش سرودخوانی را دوست می داشت، میخواست که ارتیست شوه. اصلا در خردیش هم خیلی آرزو داشت که انسان ارتیست شوه. ارتیستی رنگ آدینه هاشیم، رنگ نیو یک صنعتکاری زمینی تی می شوه. امام علی رحمان در اینسترومنت ها بازی میکرد، دو طور دایره و تولگده. بگیم یک خوبی به دی طرف. پروست بعد از هم پرزیدنت شدن بگیم که انسان ها باید این خوبی را طرف مانه و بگیم که در همون چیزی اصلی خود باید بروه. یعنی که چی انسان هست همون راهش بگیره. اما امام علی رحمان همونجا آمد و بگیم که این طرف یعنی همون رقص بازیش ده بیشتر عشق‌واز شد. امام علی رحمان در خودش میخواست است که واقعا هم در جمعی جوانیش میخواست است اول که یک رقاصی بگیم که نامی شوه. یعنی خیلی یک رقاصی نامی شوه و هوس رقصیدن هم داشت. بسیار هم بگیم موسیقی را مونده، فقط میرقصید است در همون خردیش. خیلی در روز طلبا چیا موندگی بوده است که وقتی شده خیلی گوارید مسکوا میگفته است و بعد او در موسیقی میمونده. در تای روز طلبا میرقصید است تای همون موسیقی ده. این ریال نه هست، یکان جای شوخی نداره. بسیار رقص دوست می‌داشت انسان. برای همو یعنی انسانی که صنعتکار اکتور است این چیزا نادیده نگیریم برادرای عزیز. یک خوبی انسان است، یک طرف است عشق داره بگیم همون طرف ده، ایران نادیده نگیریم. یعنی فقط دلیل بگیم که دونالد ترامپ و زلنسکی که второй держава мира на колене монд، این هم یک اکتور بود، در زندگیش پالیتیکا دا نبود. یک اکتور عادی، صنعتکار، حجم‌نگار بگیم که مردم خندونده شوخی کرده میگشت. نه که امروز تونست دیم ارمیای جهان تا второй держава мира на колене بمونه با تمام همون قدرتش 150 میلیون اهالی و نمی چند صد هزار ارمیش خطی که نکله نمونه امروز راه گرفتن. امروز روس 150 میلیون اهالی کلانترین تریتوریای دنیا زمین خشکی و تریش در دست روس است. امروز از همون کلانترین جا در روس جا نشیده گرفته تاجیکستان رفته ایستاده. شما شوخی نفهمید. اینا میگن که اینایی را میگن زیلنسکی. میشنونی میرا اینایی را زیلنسکی میگن که روس از همون تریتوریای کلان گریزونده است. یعنی در همون تریتوریا جا نشیده استن روسو. اوی خورده استن. اینا کی کرد؟ اینا یک اکتیور کرد. اینا میکره. یکم پالیتیک سیاست مدار نه. یک اکتیور کردی کره. میدونیم برای چی؟ برای که اکتیور در تصورات او یعنی که بیرون از حجم و دیگر چیزها، یعنی که در همون خیالات خودی که دارکو همون فیلم کینو و غیره چیزو، یعنی او در همون نقش ها ریال زندگی میکنه. در تصورات و در همون
چیزی خود کو خوب بی خود و در اوجا او میتونه ریال نه زندگی کنه. یعنی میگه کو از میگه کو پرمیشن چی میگه کو باروسیش میگه کو پرمیشن تیلا چی دا میگه کو یعنی در تصورات واقعا هم اکتور میتونه که هم خیلی پرمیشات کنه در همون خیالات خودش، یعنی ریال هم خیلی برا حیاته. این کارا اکتور میتونه بکنه، این کارا میگم صنعتکار میتونه بکنه، آدم عادی نمیتونه این کارا کرده. خدا نگهبانتون باشه. فکر نظرتون از یه کامنت انتظار میمونم. در اکتور و بگیم صنعتکار بودن ما شک نکنین. من بدم هستم، خوبی ماست و تو امروز هم مثلا قطعی شما گپ زدن حجوی صحبت میکنم، بعضن چیزای حجوی میگم، بعضن چیزا رو با مو حجو توغری میکنم، یک چیز سریوز نباشه با یک حجو توغری میکنم که طبیعت شما خوش باشه بعد از گوش کردن، یعنی که گروس نباشنده، یک دلخوشی هم باشه در درونش. برای همون این چیزو دا کم کم کوشش میکنم. خدا نگهبانتون. فکر نظرتون از زیر کامنت بنویسین و اگر توصیه ما را بگیرین امامالی را باینیم نام گرانچه قرغیزستان توجیکستان نوارین گور کنین. وقتی که کدامی که سوال داد از ستلاین هم اگر که صورت بگیرن از که جو جدا میشه و توجیکستان و قرغیزستان میگم قبرستان امامالی طرفش قرغیزستان این طرفش توجیکستان، یعنی که کنکریت نه گرانیچه را معین میکنیم. برای که در 30 سال حکمرانیش 1 متر سیتکه نزده است در همونجا که قلم بگیم که نمیجا را امامالی معین کرده گیز اوس قرغیز ایس توجیک است. حدی اقل در زندگیش فایدهش نرسید، بیان در مردش فایدهش برسه. همین 1 متر قبرستانش هم باشه، همون بین قرغیزستان و تاجیکستان معین کنه. همین 1 متر نمی 30 سال نکردگی کارش در آخر عمرش بکنیم، هم قبرستانی رو جدا کنیم، اون طرف قرغیزستانی طرف تاجیکستان. خدا نگهبان تو.